Muhkilay kranani, dawan gat laton kalaka, dawan gat padin kalaka, dawan gat kupiapit kalaka, dawan gat blesen kamana ni kumibani wam tlabilara family kam tilara, luhpiam na ni tilara, bakusin lamamara iwi uplika kumibani, tilara sin kabya. Lilias na marani walaysan kapain kira daw kaya, dawan bila, holi kira bawina, muhkilay kra, time ka ba balansa, yawan na ni ba diara jamni na ni ba daw kaya. Time ka balansa laton lakar iwaya. Time ka balansa kupya kumi lakara iwaya. Time ka balansa muhkilay kra na ni wanwal ka ay ki asla taki. Yawan na ni dawan kumbara ba. Kasag kira kupya bawi kira. Kupya clean kira. Dawan kum kasag palay uplara laton kay kidawan ka ba. Dukiara diara daw kaya. Muhkina ni naiwap time ka ba. Yawan na ni one time ka pesa. Yawan na ni one mo hindi na ni walun saban lakara. Yawan na ni one mo hindi na ni wal ni naisan lakara. Yawan na ni one mo hindi na ni ay kuki pana wahila lakari waya. Naiwa piwa balansa mo hikilay kra latuan lakari waya kupya kumi lakari waya. Pana wan mo hindi ay kuki pana help mo na ya lakara. Iwaya time ka balansa mo hikilay kra. Kay kis manah kisat trabilay lalbara banhatas bara. Plunwahan ka na ni ba? Tas banigban ka na ni ba? Kay kis maprari na ni dahara na ni nakita ki batas bara. Manaman pali kay kis mamuhkilay kra na iwa piwara siknisat ka na ni bara ba? Waha mapain na ni pruisa tiara pain na ni pruisa. Muhkilay kra bahan na ni suddo kya ba? Maniyang radawan ay bilawakwan wisa. Witin balaya ba? Bayla palisa. Matiulban kata sapti ka 24 verse ka 3 winay kanra. Jesus Christ disciple ka na ni ba? Jesus na makabiwalan. Smasmal kra. One ways, kya kabyaman balaya ba? Anak ki kabya pahasain ka na ni balaya kay namra. Tagbya ba? Yawan na nila one ways. Bara disciple ra. Jesus boy, parang paliwin. Aman namrawal, suplayar ka kunin may mo ni Bangbiyara. Kan smasmal kra kunin kira na ni Ailal bubya. Yang nanira, smal ki balbya. Witi na ni Bawibya misaya. Kuna misaya piya kabiyawin. Bako sin mo hikilay ka na ni. Yawan na nila dawan bila bawan wisa. Nahalas piwa na nila. Sin noa piwa katabaho kabya. Noa piwa radia dukya na ni barakan mo hikilay ka. Uplan ni ba dawan bila walan daw kras. Noa ba dawan adaryaban kan barak watla kumpas kaya bara. Noa ba paski kan bahar ka watla. Noa ba smalki kan uplan na nila. Sa kunuplan na ni ba brindaw kras kan dawan bila wawalaya. Noa balukikan lalsaura takan sa dama ba bara bahami taar kwat la kumpas kisa sa hukapura sa kunan noa dawan bila walan bam nai family lupyan niwal arkwat la bapaski bakwan bara noa ay family baman baha arkwat la bapaski nata alkan bara dawan gat aisan kabakat liba ahwan baru plan ni baitan kawin kad bapat letakan kan Bible rekay kram tembaha Matthew banwah kata sapti ka 24 verse ka 3 winay kanra. Noa piwa katabago kabiya Jesus Christ ansi kayaban ba disciple na nira muhkilay kra naiwa bago takisa. Upla ba dawan bila walan daw kras. Upla ba muhkilay kra dawan watla plikan daw kras. Noa bako muhkilay kra napakan lupyanan ni basmal kisa. Bankra dawan bilas mal kaya dukira plunwahui tau kisa bankra dawan bilas mal kaya dukira ay famali kalupyan ni wala niya ni tasbay kara utla apu kra bankra dia pia ya apu tibil railuh pelupyan ni dayawa ya muhkilay kra sa kuna dawan ralaton kay ki wan raya kayawan ni wan raya kara laton kay ki ay mam nalul kitaw ki bang usa sa kuna upla madawan bila walan daw kras muhkilay kra no apiwa katabago kabyawin ba naiwa baha ark kawasika muhkilay kra gachoch ka na niyani rabara ba muhkilay kra man anyang aman paliwan darawala ya sa muhkilay kra yawan na ni ba upla mistik kira saura kira muhkilay kra yawan na ni wan muhini na ni wal palisin laton lakari uras muhkilay kra man yang na upla right sa oras yawan na ni samtem wan papika wan mamika palisin bila walras wan luhpya na ni ay kukisin laton lakari ulas manu wan marit ka paliwal sin laton lakari ulas muhkilay kra wan la mariwi uplikan ni wal sinun sa wan lakarabaman barakay kis mapiwa kumbal biya bay bilaysan banahaj dukya na ni masuttag biya baramanda manawal siyang balaya baylas na sain ka na ni babaha ka biyawin basi kanaywa wam trabil ka ba
choch kambila ratrabil ka ba, tawan kambila ratrabil ka ba, baha kaya pia, Jesus Christ aisan ka ba, ay makiaula sa muhkilay kra, wait na may rin ba, kupya karnatakan sa wahamana ni kupya karnatakan sa, muhkilay kra gatwat la, upla respect mundas takan, naiwa napakan na nini, sa nakralaya takisa, wait na may rin raya ka, dukiray kupya lakbya dukira, kunupla kupya ba karnatakan, upla ba dawan bila walan daw kras muhkilay kra, dawan ra respect mundas, pas piwara ba gat wat lawintem upla ba lat kabak luaya ba ikeput kabadaiki respect lakara bahaba dawan wat la kulki kan sakuna naiwa piwara mo hikilay kara wait na mayrin mapara dawan wat la basin diara piata kansa upla ba aywal kara ninay saya aywal kara sauraw aywal kara lahtu baya aywal kara kupya sa kaya na ni baman tao kisa latuan laka ba kahulatakan sa saur ka laka ba hilaltakan sa muhkilay kra naiwa time kang bapain rayos mus muhkina ni apastil palwan win ba Efesios sulban wah kata saptika 5 verse ka na ni 16 ra piwa abris man na pain yus mo ni bangs kanjuan na ni sauratakan sa muhkina ni naiwa piwa rayawan na ni dawan rapli kaya ba ay tanisa lupiam na ni walaton la karius marit kam walaton la karius upla saura may muni na ni ba dukiara panawra puram suns man panasaura mo na yaluk para upla man rabah ki may kulbya upla man rasaura may besa kuna dawan ay lupia kumi ba man brikan bablikan balal na hatas bara man saur kam yang saur kina dukiara dus prihni da Italia like ba kunat kraswaki wan sakan yaw na ni wan saur kawina wan mystic kawina yaw na ni bupla saura kira itania piakan gatluh piya na ni makan kaya sakuna Jesus Christ sa Italia holy kira wal sigbi clean one daw ki naiwa wait na raya kung mayroon raya kung manda yang ray daw kansa naiwa bahamana Jesus Christ within dusra pruan dus prihin nila Italia laykan ba ray tirawan ba ray to na klibuan baha dukyara muhkilay krayawan na ni bapana di daw ki sa within patuhan ba dukyara within mawan tera wipa dus prihin ni pura rakan muhkilay kra sikat laya tahpla na niyaban langsar ni nayamina na sabi makwan karaun kiyay kakumi sinlal ramapan muhkilay kra sako naman lugi kay kihma Jesus bupla kum sinra saura munras kan upla kum sinri plikra supla kum sinra bila tas kiwiras upla kum sinra diara munras kan sako na God bui witinra adar kumyawan kan yawan na niwan saur kan na dukyara ay Italia holy kira balay kaya janul banwah kata saptika 3 verse kana 16 bila bam nagatas bara banuwa palilaton kay kan barayluh pia kumi baman brikan ba blikan bala yaya witin ra kasaklug bia batanis tiubya pia kuna raya ban kaya laka ba bribya muhkilay kra naiwa uplaylal na Jesus kay Italia laykan bara kasaklug ras naiwa uplaylal bala sa muhkilay kra na Jesus kadu sa prihini tulki saur ka ba pura luwan tas ba saur ka na pura luyawan na ni raprila kawan kan bara respect mundas muhkina ni amandam rawals one time ka na satwala takan sa naiwa muhkilay ka na ni bibi kamlupyo na ni ay kukidawan watla rawas tiara wahma almuktuktan mana ni kumibani dawan pli kaya war ka babalansa upla wal wahilala kariw para muhkilay ka muhkam na ni walunsawan kariw para muhkam na ni wal blawan kara iu para muhkilay kara ni muhkam na niwal unsaban kalah kara panapananam palah kara iu ibak para muhkina ni Jesus rapli kaya time kabalansa Jesus ra al kaya time kabalansa uplawala na ni Jesus dukiara ay saras ka uplawala na ni Jesus plikan daw kras ka Josue ay uplikan na ni daw sa tababaku yang anwait la bila lika dawan dukiara daw ka isna dawan ra servir muna isna ay sa tababa ko muhkimansin laikra mansin naiwa upla bah ki may kulbipla saura mabibiasin man Jesus ka mando kiamra upla mawan karakwal kadaikan mando kiamra yang dukira witin ra wipi bahwan witin ra yabalalaya tuhuban witin mawan tera wipi saura muna ba minit kum sinay swirabriras kan muhkilay kra man ra yang relato na ikaikikan bamihta dus prihnitara batul kan pruaya bakat muhkina ni yawan ni naray tupla saura si panadawan witin diara daw kan badukera diara kumsin daw kras wan mohini wan lakri kana ni walato an lakara iuras wan mohini wan lakri kana ni walun sabi bah isa Jesus
pain kira dus prihinira pruan ay talyalaikan bara luki muhkilay kra manra may makabisna naiwa muhkam na nira palin makas lam kra palin makas muhkina ni time kam na ni ba pain rayos mons joa na ni nasaura takansa muhki pain kira na ni naiwa church bila na dira ilal daw kaya bara sa naiwa bara sa upla na ni sila kwatla na bara wihkay kaya bara sa muhkilay kra yabalra nit kabrina ni bara dia kumpanya baya muhkilay kra hospital bila upla siknis na ni bara wapi kaya bako sinyadiran daw kina ni bara likap kumyabaya ya plun piaya buwan na ni ba plunapo ba iwatla bila la piar ka na ni raw na ni ba yawi wapi kisa bahana ni ba ni wina help kumbrisa naiwa Christian na ni ba bahawar ka daw kaya kaka muhkilay kra ilal sa kono Christian na ni ba bahawar ka daw kaya sirkara upla ninaisan ka upla ra saura wiyaya yawan ni ba di mo ni ba ako sa muhkina ni dawan yawan rabah mo nadar ka wan kras kan dawan yawan rawan kan ba wan wal ka na ni ko kisari bri ka kasari ra kaya wan wal ka na ni wal lilia ka kalilia ra kaya muhkilay kra amandam rawals dawan naula anawiti naula balika Bible ra clear si ba Matthew banwa kata saptika 25 verse kana ni 31 winaikan ra King Balbia bara wahabisakan kawal kabiyay mihtah kikatani rakum ay mihtas mihkatani rakum sin palahwa syapat kummita shib bara guchwal wahabisaki baku bara baha wahabisakan kawalra ay mihtah kikatani bara mana ni baldims gat kingay makilakad mana ni dukyam bara rili daw kan ba kan mana ni plunpiran kabri kapri bara plunay ikram lidiran kabri kapri bara liya ikram kuala luha kapri kuala ikram siknis kapri wihay ka ikram sila kara kapri wihay ka ikram bam nabaldi mi bangsay si kamprana bara baru plaka sakira na ni biladawan kyaman ba ako kapram yang maikri kyaman bdiran may daw kikan yang lima ikri kuala po kapram kuala may bara Jesus Christ bilawibya mana ni welcome ra daw kram basi kayang rasin ay daw kram na bakusin ay mihta smih katani na barawibya manani yang diran ay daw kikan liyay kras kapram plun pinay daw kikan plunay kay ay kras kapram sila kra kapruhay kay kras kapram hospital ra kapruhay kay kras kuala luha kapri kuala kras bara manani may wanu na takiwas yang may kay kras manani ani na sa pahamsa muhkina ni Jesus Christ bayawan na nila ay bilawak ko parang paliwan na isisa naiwa Christian na ni yawan na ni bankra yapi bang wisawan watla bilar diara wala daw kras muhkina ni diara ilal bara sa daw kaya raw na ni rawapi kay kaya piar ka na ni rawapi kay kaya sila kwatla rawismal kaya bara hospital bilara ay mam nalulki na ni bara bilar turi yam ni kumoy king na ni king kadawan na ni dawan kawawaras naiwatas batrabil katas bapat ka na ni na yun na ni wahui sa kunayo kumbahan na ni sut bapura luan kamya Jesus Christ please kum daw kan sa manyang dukira Apokalipsis sulban wah kata saptika 21 verse kawan winay kanra jan ay sisawitin ra parang marikan na Jerusalem raya wadukiara baha Jerusalem ka please kabra muhkilay ka na ni nakralaya na ni basindikan kabya usa inan kapo kabya sari la kapo kabya prura pali sinapo kabya siknis yula kum sinapo kabya muhkina ni nahatas ba nakaikis mabay prana waluy waisa natas ba bilar diara bara ba uluy waisa sa kuna God bilul ban ka ba sutay makan kaya Bible radiul ban balik ka ba ray tay makaisa Matthew ban wah kata saptika 24 verse kana 35 para isikis muhkilay kra gat kingay makila ka ba pli kaya war ka balansa yawan na ni diara laapya na ni ba kay sabirat narat suyaya dawan rapli kay dawan raw hipalin takaya ban kra wah mapain kira tiara pain kira ani ra taukis maban kra mama papa lamaw na leho ra taukis ma kuna wah matiara na niyaman damrawals Jesus Christ man dalaton may kay kisika ramya kalupya may kan ba Jesus Christ man ralaton may kay kinaywa warklupya kum may kansa Jesus Christ man ralaton may kay kisika naywa ay lapti ka baswinta kisa man puram ra naywa dawan man ralaton mihtasika marit kam lupya kum may kansa bibi lupya may kansa utla lupya kum may kansa warklupya kum may kansa muhkilay kradawan man ralaton may kay kisika naywa family kum may kan
Naiwatibil kamraplun lupia piaya bibi na nila dia kumyaba ya brisma ba. Muhkilay krewan na yupla mistik kirasi. Andawan rayawan yu abani rawi padin takras dawan rawi niya isigi padin ay musyang na mistik kiras na bawisi. Wiras yawan na ni ba dawan da tingki wiras. Naiwa plunpis mabadukira tingki wiras pasa puhubis mabadukira tingki wiras. Dawan ra tingki wiras ay laptika timyara bago sin katis lilma na ning ni kawan ki badukyara upla kum sin tingki wiras dawan ray paskan ka badukyara lina ni badukyara upla kum sin dawan ra badukyara tingki wiras ba aw yalap tiwi ba muhki na ni Bible nak parang paliwana isi ba diara sud dukyara gatra tingki wiras kan bahasi ka witin yawan na ni winawan ba muhki na ni nahabila na wal kupyam kraukan kadaw kisna jo ako mi manani bankra upla kung sin nahadukya na may wilas si dawan rawi ayawi makakana ewa muhikam manlam kra krais walasla manani kumibani na may sampakis na dawan bila pain kira wakasak pain kira si muhikina ni dawan bila riwaya trabil pat na niya kabalay sa balbyapya balras kabyapya balay sa sakuna dawan wals makaka baha trabil ka baha pat ka na so kimay sa kaya basi ka Jesus Christ within si God king na ni king kadawan na ni dawan ka witin ba ay makumsin ralus ti oras sa witin ay klaban ka na ni kumsin ralus ti oras witin likadia sud na ni ay kay naratakan basud pura luwanan diara kumsin witin mapara sipap yadu kya ba apos naiwaban ka siknis kira na ni prawis ma wamplara kri na hospital bilara sila kwatlara dia ta kami takra bankra sila krawaya itanyap yan na ni kan kunin la kara krabara bang sa patkas na ni sinkra muhkin na ni mananiya kanap yas madawan kumbara sa iluh piablikan bala ay talyalaykan manyang dukira sa ura kira mistik kira naiwa sa kuna Bible baksin parang paliwanay si bayawan ni ba sin palahwa plus nitiwan kan ay papikabaking kan bamihta ay yuya ka na ni witin rayaba yakan ba witin mitawin yabi para plus ni Raul yaban bahayuak yuya ka na ni witin rayaba yakan ba sa kuna witin bataki wih mo ni ulay yuya ka na ni ba mistik rabamantikan para plun piaya palisin apo kan witin wark takan kuir ko na ni main kay kaya kuir ko patawin na piaya takan plun apo ta kamihta lalahapo ta kamihta sa kunay ko piakrawan witin nuta kanayay sa waking na ni kingka ayay sa waking kan ba witin nuta kan ayay sa waking kan ba witin nuta kan ayay sa watla ralika plun barakan warkin man na ni palisin plun wakuras plun pika wala witin bara luki kira ni win ay si kirawah na witin rawiyah na yang witin ma para saura yabri an heaven ma para saura yabri baray si kiyang rapali na imun dan plus ni bako daw ka one ayay sa mawan rawihay si kiyang man rawalri man para saura yari bako sin heaven ma para saura yari yang manda makabis na mandra luhpiam bakway brima do kira pesa kuno warkin man kum bakway briswin balay sa bawitin da blaki alki kiawali prakraya kum dingki bako sin fiesta tara kum daw ki yamne brisata muhkina ni Jesus Christ si ka king na ni king kadawan na ni dawan ka yawan na ni si ka ay mamanis na luhpia na ni bantaw ki bawanay sa wasing king apiakan bako yawan na ni bahka bankum kan ba ako tauki ba nahatas barasetan kunin ka tilara one family na lehura luhpa na ni na lehura one marit ka na lehura nay wadawan family pain na ni one kibaw na saitra ban krabisyo na ni tilara dia tilara one family na ni ba one ay duk manani kumibani dukyam ray pura sunikan mebe utlaw na suih saitra taukisma wahmatiara na ni kliwas papa mama watlara wahmatiara na ni dawan kamplix, dawan watla plix, piwa babalan sa muhkilay tas baprana na nina, lui waisa, bandia kay kis mabaha dukyara ni bara, wasut lui waisa. Kuna yaya dawan dukyara, pataki na ni ba, mana pain kinabribe muhkina ni. Tingki palay nahabila walram kumibani na, dawan laton ka dawan, padin kala ka dawan blesen ka mani kumibani wal kayo, naisan ka pain kinadaw kan kabya, yuwa wala. Palira dawan yam ni may mun tingki palay.
Juan Magdalena Jokiara Tinggi Dawan